Pozdrav svima, kako bi ja rekla, pozdrav svima dragi moji ljudi. Evo pričekat ćemo samo koji tren da se malo skupite na live-u. Dok ja pripremim današnje heroje, antitoksične heroje. Dobro jutro svima. Sanja, Ivanja, Fatos. Dok se ne javite na chat, baš vas previše ne vidim ko je sve live. Pozdrav Jasmini, pozdrav Jasminki. Sanji, pozdrav svima, kako se to kaže o zemlji u regiji. Kosa mi je super. Hvala. Malo sam u afro stilu, da, to je još od prije. Pozdrav moj Ani koji uvijek napravi nešto ludo s mojom kosom. Evo da su još jednoj odgovornici, nižemo te odgovornice. Baš sam danas razmišljala, trebali bi odgovornica biti i tijekom ljeta, pa evo, to je jedno dobro pitanje za vas. Da li se trebamo nastaviti preko ljeta družiti ili da napravimo neku malu stanku preko ljeta i da onda nakon toga nastavimo na jesen. Tako da, evo, dobro jutro svima, dobro jutro Jasnika, da pozdrav u Livno, pozdrav Dragana. I ako imate ideju, stavite mi da ili ne, da li ćemo nastaviti preko ljeta po putešestvijama kogdje već bude ili da napravimo pauzu. Kao što već vjerojatno i znate, pogotovo vi koji ste u mojoj Viber grupi, ako još niste, onda vam savjetujem da na mojoj web stranici 3h-food.com 3h-food.com odete i tamo imate link za Viber grupu koja evo još malo pa će imati 1000 ljudi unutra, baš se veselim. Tamo možete dakle se prikopčati pa vidjeti i došlo je jako puno ovih pitanja vezano za čišćenje od teških metala. Ja ne gledam televiziju, kao što već mnogi od vas i znaju, ali znam i pratim taj dio oko proizvoda, oko hrane i vidite i sami da se svaki dan nešto povlači sa polica, da se javljaju ili neke prevelike količine pesticida ili nedopuštene stvari ili prevelike količine toksina, teških metala i tako dalje. I upravo zbog toga ljudi postoje sve svjesni toksina. Pa bi ja samo mali dio, ako se slažete sad na početku, odvojila tome, jer moji saveznici u uništavanju toksina, kao što znate, su Ozonator i Zeolit. I pristiglo je stvarno puno vaših pitanja ovih dana. Možda je neka kampanja išla, ja stvarno ne znam kako ne pratim TV, pa možda se nešto i dogodilo zapravo ovih dana vezano za kampanju kod toksina, ali zaista se podigla oko toga velika buka. Evo, jučer sam baš s gospođom jednom pričala oko prehrane, sirove, nešto tako smo usput pričali i ona mi sama komentira kao kako ti rješavaš te toksine. Tako da drago mi je da su ljudi konačno počeli kopčati taj dio priča o toksini stvarno svuda oko nas i da bez obzira kako se ljudi hrane, znači ovo nisu neke stvari kojim ja sad tu govorim koje su, kako da kažem, koje se tiču samo sirove prehrane ili ne znam, veganske, vegetarijanske. Ovaj dio se tiče apsolutno svih ljudi. Dakle, šta god da jedete, šta god da konzumirate, posebice ako konzumirate ribu, posebice ako konzumirate meso. Riba je puna teških metala, posebice žive. I u mesu također antibiotika i čudesa kako god hoćete. Tako da ovo je zapravo za sve, nije samo za neke. Moj se senzor stalno pali gas, znači da ne smeta, idem to ove senzore na dodir pa se stalno u mojoj kuhinji. Moji su videi poznati po paljenju, gašenju svjetla. Evo, ja ću vam kratko samo reći što ja koristim. Dakle, ovdje je moj element za toksine, antitoksični element kao što vidite. Dakle, tu unutra koristim. Dakle, tu stoji Zeotex kao što vidite i tu stoji moj Ozonator. Ja ću sad izvaditi van. Zašto mi stoje tu? Zbog toga što mi je tu dolje sudoper i onda mi je najpraktičnije, naravno da mi oni stoje tu na dohvat ruke, a ne stoje mi vani. Pa evo, možemo prvo dakle o Zeolitu, odnosno o Zeotexu, samo kratko ću vam reći. Samo baš to ste me pitali. Jer, kako da kažem, košta to, nije to baš skupa jeftin sport u koji treba uložiti svoje novce i ljudi se pitaju šta da sad kupe. Evo, ispalo je sada da su tijekom 6. mjeseca i Zeotex na akciju, veliko novo pakiranje i Ozonator, pa je stvarno prava prilika da se to priuštite i kupite i da sebi i svojoj obitelji šta god da jedete prije toga očistite od toksina.
Dakle, ja sam dala svoje povjerenju zeolitu koji se zove Zeotex iz firme Mevex od gotivne gospođe Vanje Horvat, koja možda sad i gleda. Vanja, ako gledaš, pozdrav. Kog zanimaju detalji, Vanja je bila na jednoj mojoj odgovornici, više ne znam sad koji broj, tako da možete slobodno pogledati odgovornicu tog i tog broja i tamo ćete dobiti sve informacije detaljnije od Vanje, a također možete se javiti na njihov mail uvijek. Znači, oni imaju najmanju česticu na tržištu s kojom se zapravo hvale, što je totalno, apsolutno i opravdano, veličina oko 1 mikrona. Imate ovako manje pakiranje od 350 grama i sad nedavno, dakle, došlo ovo veliko pakiranje, vidite koliko je naspram ovih 350, znači ovo je od kile, ovo veliko kao moja glava, od kile pakiranje koje zapravo je zaista ekonomično. Ako sam se dobro zapisala, cijena je 480 kuna i sada je na popustu 20%, tako da je 384 kune u web shopu i dostava je besplatna. Dakle, što on radi? Radili su brojna istraživanja, na njihovoj web stranici imate dakle sve. Znači, nisu oni otkrili zeolit kao mineral, nego naravno su napravili specifičnu česticu. Tako da na tržištu ima svega i morate stvarno jako paziti. Mnogi to i miješaju i prodaju i pakiraju doslovce u garažama. Tako da pogotovo po Srbiji i po Bosni ima svega. Mislim, ima i kod nas. Ali stvarno morate paziti kom dajete svoje povjerenje. Tako da mora biti provjereno. Dakle, Zeotex kao takav i zeolit općenito, dakle, uništava teške metale, odnosno on ima takvu specifičnu svoju strukturu. Vidite kako je tu nacrtano, zapravo možda vidite na ovom tu. Dakle, ima specifičnu strukturu kao mreža gdje doslovce zarobljava toksine, zarobljava teške metale, otrove i ostale stvari i kad vi to isperete, on ih miče van. Također, znači, on se može za svašta koristiti. Ljudi su me najviše ovih dana pitali, a koja je sad razlika, zašto koristim Zeotex ili zeolit, a zašto ozonator. Ozonator je tu, evo, uređaj, to su stvari koje vi svatko treba u kući. Evo, to je ozonator. Ima naravno isto puno proizvođača. Znači, koja je razlika, što da sad kupim? Pa ajmo sad samo kratko da vam pokušam pojasniti što je razlika. Znači, ovo je prah. Kad ga otvorite, onda to je prah. Mogu vam pokazati za vas koji nemate. Dakle, to je praškasto. Mi ga također i konzumiramo i pijemo svaki dan jednu žličicu. Moj sin kaže da je to okusa po pijesku, pa kad i je. Evo, dakle, to je prahasta struktura. Jedna ovaka mala žličica ide na pola litre vode kad nešto ozonirate. Recimo, ja sam danas ovdje sve pripremila konopljene sjemenke, jer ću malo poslije praviti mlijeko od konopljenih sjemenki. Vidite, konopljene sjemenkice su tu. Ovdje naravno nema sad pola litre vode, ovdje ima puno manje, ali ja ću sad svejedno staviti, recimo, otprilike pola žličice ovog Zeotex praha. To promiješate, ja sad nemam ništa pametno pa ću prstom. Dakle, promiješate i ostavite tako 15-20 minuta da djeluje. I dakle, Zeotex će na sebe povući sve te tvari koje ne trebaju. Neke u 70% iznosu, neke u 90%, dakle sve ovisi o kojim se teškim metalima radi. Dakle, povlačimo živu, kadmij, povlačimo arsen, povlačimo olovo i ostale neke teške metale. Ono što je bitno da znate, ti teški metali postoje u našem tijelu, dakle nije poanta da moramo sve maknuti van i neki imaju brojne važne funkcije u našem organizmu, ali poanta je u tome da moramo paziti kojim količinama govorimo. I zato se često povlače stvari sa tržišta, zato što sadrže nedozvoljene količine upravo tih teških metala. Evo, o tome se radi. Ono što još možete ovaj zeolit koristiti, osim, znači, ovako čistiti, dakle, hranu na isti način, znači čistimo i voće i povrće, stavimo u neku staklenku, naravno veliku, papriku, rajčicu, svo drugo voće, znači maline, šta god imate, stavite unutra, stavite vodu, stavite zeolit unutra, Zeotex i to stoji u vodi, nakon toga isperete i to je to. Osim toga, možete kao masku za lice koristiti, imate za kupiti njihove maske za lice koje su apsolutno super. Također možete i sami sa vodom pomiješati pa staviti. Možete ga dodati u svoje kreme za lice, ima kod njih i krema za lice, koji ima i krema za višenamjenska krema. Možete i sami napraviti. Također su izbacili losion za samo tamnjenje, za kosu se može koristiti kao maska, možete za zube, za dakle oralnu higijenu, pomaže kod onih afti i svašta nešto što se događa u ustima virusno. Možete ga ubaciti u pastu za zube, u nekim pastama već i je. Možete ga staviti u kupke, također se koristi kod pasa, kod drugih životinja, kod konja i tako dalje. Znači, stvarno, to je njegova svrha, znači na takav način se koristi ovaj prah.
Zato ja kažem, to nije isto što i ozonator. Ljudi stalno pitaju je li isto ili nije isto. Evo, nadam se da je to nekako sad jasno. Dakle, jedna mala žličica, ta koja je unutra, ide na otprilike pola litre vode. Samo mi pišite pitanja, ja ću kasnije sve odgovoriti, samo da završim svojim dijelom. A druga stvar, dakle, je ozonator. Znači, to je uređaj koji zapravo, kao što vidite, dakle, ima kabel za struju, ovdje ima crijevo kroz koje pušta ozon. To crijevo na svom kraju ima jedan kamen i kroz to zapravo se stvara ozon, odnosno plin, odnosno O3. Evo ga, to je to, znači kamen. Mirisa je, nekom se sviđa nakon kiše, onako svježina mirisa, više nekako je doktorski miris, rekli bi kao u ordinacijama, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, tako da, eto, morate se s tim suživiti ako vam je to dobro ili nije. Što pak sad on radi? Pa on radi istu stvar, dakle njega upalimo u struju, mogu ga upaliti, mislim da mi je tu negdje. Dođem do struje, ispričavam se sekundu. Evo ga. Znači on je poprilično tih uređaj, upalimo ga ovako ovdje i možete birati među nekoliko programa. Imate dva modela, dakle ovaj Vitaline kojeg ja koristim možete naći na Kolibri web shopu i također tijekom ovog mjeseca je na popustu, ali treba će vam kod, zove se kod Anita Gift. Tako da Anita GIFT kao poklon, sve zajedno, veliko, malo, svejedno je, da će vam 10% popusta na ovaj uređaj. Ja sam se zapisala, njegova cijena je 1420 kuna i zapravo sad je na popustu, evo 10%. Ima i drugi model, Oxyzone, sličan je ovome, samo što je razlika, evo da je to odgovorim, to je bilo puno pitanja. Dakle, razlika je u tom što ovaj pušta 1000 mg ozona na sat, a ona je malo slabije 400 mg ozona i na onom sami podešavate minutažu. Na ovom ovdje je, znači, imate display koji je drugačiji, imate predprograme za voće, meso, vodu i za ove posuđe i samo kliknemo, recimo hoću voće ozonirati, upalim ga, to je 10 minuta i on će sad početi ozonirati, vjerojatno čujete, dakle vrlo je tih i tu pušta ozon. Imate i druge programe, razlika je samo u tome koliko će dugo on zapravo raditi. Evo, to je ono što je razlika. I kad stavite tako u neki svoj proizvod, što god da ozonirate, on će bučkati. Kao što je, dakle, stvarat će pjenu. I vjerojatno će stvoriti, sad je Zeotex unutra, pa vjerojatno manje, ali kako su ovo konopljine sjemenke, iako su organske, uvijek se dogodi ona grozna smeđa pjena po vrhu. Tako da možete si testirati, recimo, ako imate ozonator, stavite nešto ozonirati, biti će onako pjena kao poslije kuhanja mesa i govedine koja nije baš prekrasna, ali ako ste stavili Zeotex unutra, to će biti puno manje, gotovo ništa. Tako da na taj način i sami možete vidjeti zapravo kako jedna i druga stvar imaju svoju funkciju. Nakon što ozonirate stvari, nakon što ih zeoteksirate, one dobiju nekakvu posebnu svježinu, ja ću to ugasiti da nam tu ne ronda, dobiju posebnu svježinu, budu onako fine, kako da kažem, baš svježe namirnice, pogotovo se ovo odnosi na bademe, lješnjake, užegle, orase i sve drugo. Na mesu isto bude onako pjena se stvori, riba također daje često pjenu, heljda primjerice, sve te neke orašidi, sjemenke, žitarice, znači ja apsolutno sve ozoniram. Znači to je neka ključna razlika ta dva modela, znači ovaj malo jači, ovaj malo slabiji i također ono što je još razlika što ovaj ovdje model ima i funkciju aniona. To piše anion, dakle to su negativni ioni koji čiste prostor. Sad to je duga priča oko aniona, ali evo samo da znate da je to još dodatna stvar koja je zaista fantastična. Koliko je to važno, dovoljno govori o tom da ja zasebne uređaje imam u svojoj spavačoj sobi, u sobi svog sina koji rade samo isključivo anione u velikim količinama, a ovaj si puštam u kuhinji. U Japanu također, znate, svoje napredno društvo, također već imaju ozoniranu vodu u vodovodima. Ozon se zapravo stavlja danas u hladnjake, u hidromasažne kade, tako da polako postaje dio naše svakodnevice, odnosno bih rekla budućnosti. E sad, šta još s tim strojem radim? Pa radim to da ga koristim za hladnjak. Znači, vrlo često kad imam vremena, sad sam tu s konopljem to zarondala, pa konopljene sjemenke po vrhu. Znači, samo uzem ovo, upalim ga i samo stavim u hladnjak to crijevo. Možete ga staviti, to je fleksibilno i zatvoriti hladnjak, jel, pored toga. I onda će vam on sve neugodne mirise iz hladnjaka izvući. Znači, on ne radi Zeotex, shvaćate, znači to radi ozon.
Onda nakon toga možete dezinficirati prostor, znači samo ga ovako upalite na nekih koliko već minuta hoćete, mislim da je 40 maksimum, i onda prostor dezinficirate. Recimo ja kad spremam, onda nakon što se stan spremio, sobu po sobu idem pa ozoniram. Također možete ormar ozonirati da vam roba bude svježa, možete auto ozonirati. Dakle, on dezinficira prostor, uklanja mirise i poslije pušenja, ako imate dim u kući, ako je bila neka ekipa, pa onda nakon toga dezinficira bočice, pribor, znači ako stavite nešto u vodu, možete vodu samo dezinficirati pa kad nakon toga piti. Znači, skroz je drugačija, isti učinak za voće i povrće bih rekla, ali drugačije primjena u ovim drugim stvarima jer zapravo dezinficira prostor. Dok je Zeotex prah, vidjeli ste koji se koristi za kožu. Imala sam dosta ljudi koji su sa kožom imali problema nakon što su počeli sa Zeotexom, znači ili maskice ili kremice, to su zaista vrhunski rezultati. Tako da ako imate bilo kakve probleme, stvarno probajte, on se i pije. Tako da evo, to su neke razlike. Došlo je valjda 20 pitanja oko toga, pa eto, znači šta god da si možete priuštiti, znači Zeotex morate stalno kupovati, znači on se troši, prah je, dok ozonator znači kupite pa ga imate, ali drugačije namjena, kao što sam sad i objasnila, jednog i drugog. Evo, ako imate još pitanja vezano za to, slobodno postavite, vezano za ozonator i za zeolit, a ja ću odgovoriti sad na vaša pitanja koja ste postavili u međuvremenu i slobodno napišite na chat, dakle šta god. Jedno i drugo, samo da što kažem, ozonator i zeolit šalje se van granica Hrvatske, tako da možete slobodno se javiti njima na mailove. Da, šalje se u sve države, zapravo svukuda. Tako da, eto, nemate ni s tim problema. Dostupno je svugdje, učinite ono što možete. Ne uklanja to 100% toksina, ali barem uklanja jedan veliki dio, tako da ono što možete to napravite. Eto ga. Da vidim što ste mi sad pisali, da se malo vratim na vaše komentare. Može malo muzike, kaže Baki, da, glazba je baš dobro došla. Lela kaže da hoćete odgovornice tijekom ljeta, da više vremena posvećujete sebi. Da, evo, to ima logike. Može, onda ćemo nastaviti sa odgovornicama. Može malo kombinacijama hrane, što ne miješati i zašto i primjere, please. Antonija Marinović pita. Hvala Antonija na pitanju. Znači ovako, teorija kombinirane namirnice ima milijardu. Koliko ljudi, toliko teorija. I zapravo, kad bi vam to sve mogla sažeti na jedan zapravo način, ispalo bi da nema univerzalne teorije i da svatko mora znati za svoj organizam što mu treba. Problem je to što mi jedemo na pamet i što jedemo krompir, meso, salata, juha, kako sam već prije govorila o tim nekim klasifikacijama hrane, i ne doživljavamo hranu kao nutritivno šta ona znači. Ali kad malo sami sa sobom zapravo vidite šta vašem tijelu štima, onda vidite koje vam namirnice štimaju. Dakle, vrlo je individualno. Recimo, jedna od stvari koja se ne preporuča da ide skupa, to su recimo slatko voće i masnoće. Znači, recimo se ne blendaju nikad banane i masnoće tipa, ne znam, neke orašidi, sjemenke, avokado i ostale stvari. Meni recimo to osobno ne smeta. Znači, onda imate recimo slatko kiselo voće da može ići pa poluslatko. Zapravo imate to u mojoj knjižici u onom programu Smoothie i Onica, gdje sam tamo zapravo cijelu lijepu šematski prikaz napisala, barem za smoothie, šta s čim ide, šta s čim ne ide, jel? Načelno tijelo voli jednostavnost. Ako vam moram odgovoriti u nekom, stvarno, kako da kažem, generalnom smislu, tijelo voli da stvari budu jednostavne, a vezano je sljedeće pitanje šta ja jedem kroz dan. Znači, kad budete došli do te razine da pojednostavite svoju hranu, pa onda još malo pojednostavite, pa još malo, završite vrlo često kao ja na monoobrocima. I to je tijelu najbolje. Tijelo zapravo ne voli milijardu kombinacija, razumijete? Pogotovo ako je hrana industrijska, prerađena i tako dalje. Dok vi jedete hranu koja je prirodna hrana, voće, povrće, salate, orašide, znači prirodnu hranu, da nije procesuirana, kombiniranje namirnica je manje bitno. Ono što ljudima jedino smeta je doslovce slatko voće, kao što sam malo prije rekla, i masnoće. Nekim ljudima, i kako smeta, imaju nadutost, na primjer vjetrove, nije sad da umirete od bolova, ali onako nemate lakoću. Nekima, to trebate istestirati, jel? Ali većini ni to ne smeta. Eto, znači o tome se radi. A ako vi sad jedete, znači hranu, jedete, ne znam, krompir, pa onda, ne znam, nemojte sad jesti ugljikohidrate, ne znam, krompire sa puno proteina, ima i takvih ideja.
Ali to je već sve obrađena hrana, razumijete? U svakoj hrani, ajmo logike malo, znači u svakoj hrani koja postoji na svijetu, možemo pogledati, tu je sad banana, naranđa, limun, džumbir, salata, evo tu, ne znam, upravo klijam si slanutak, vidite. Znači, svaka ta hrana je kombinacija ugljikohidrata, proteina i masti. I zato je suludo na neki način govoriti o tome da kako da ja sad kombiniram ugljikohidrate, proteine i masti kad sva hrana već je to sve troje. Da mi trebamo jesti samo jedno ili samo drugo ili samo treće, onda bi hrana bila ono čisti ugljikohidrat, čisti protein i čista mast. A to u prirodi ne postoji. Postoji ulje koji je čista mast, ali to nije u prirodi, to smo mi sami proizveli prešanjem određenih stvari. Tako da to je nekakva opća teorija koja ti govori ajmo logičko razmišljati da zapravo kombiniranje hrane ne postoji, jer hrana je već iskombinirana. Znači, priroda je već iskombinirala savršene proporcije vitamina, minerala, ugljikohidrata, proteina i masti u tu zelenu salatu. Shvaćate? U taj krastavac, u tu, lubenicu, u taj protein, u taj graš, slanutak koji sad klijam, u šta god da jedete. To je već priroda napravila za nas. Problem kombiniranja hrane nastaje kada mi pečemo hranu, kada kuhamo, kada kemijski obrađujemo, industrijski dodajemo, radimo čudesa kemijskim putem da bi dobili nekako pufasto pecivo, da bi dobili nekakav keks koji nam sviđa, neku čokoladu, neku tjesteninu, nešto što kasnije kuham, nešto što je polusmrznuto, neke okuse specifične koje nas mame, koje nas čine ovisnima. Tu nastaje problem. I onda je problem taj krompir, iz pečnice iskombinirati s nekim pečenim mesom koje je promijenilo cijelu svoju proteinsku strukturu prilikom pečenja i uopće nam nije ni namijenjeno. I onda još hoćete neko voće pojesti poslije ili prije, shvaćate? Znači, mi smo zakomplicirali sve s tom industrijom. Kad počnete jesti jednostavniju hranu, a hranu koja je bogata proteinima, mineralima, vlaknima, koja su ključna da se stvari miču u našem tijelu, onda vas baš briga za kombiniranje namirnica. Onda težite tome da jedete monoobroke. Ja se toliko veselim kad dođu lubenice, znači ručam lubenicu, shvaćate, onda ću kasnije jesti nešto drugo. Prije ne bi nikad dozvolila sama sebi i djetetu da ručamo lubenicu. Neki dan smo ručali trešnje. Kupili smo prekrasne, one velike, one hrušteve. I moj sin je bio toliko sretan. Kažem, mama, sad ćemo samo trešnje ručati. Ja kažem, pa hoćemo duša, ali moraš pojesti količinu. I onda smo se stvarno prebili od trešanja. I nakon toga nam nije bilo teško. I tijelo to tako voli. Tako da, kombiniranja namirnica tih teorija ima jako puno. Možete si malo pogledati, znači s čim šta ide, protein, ovo ono. Ali to, kažem vam, vrijedi isključivo za one hranu koja je obrađena industrijski i koja je današnji standard, ajmo reći, zabatnog društva. Što se tiče ovih na sirovom, znači ono što se sigurno jako dobro slaže i što je dobro, zdravo je kombinirati povrće, posebice zeleno lisnato povrće sa mastima. Znači to je baš ono što je korisno. Tako da, evo to ću povezati sa idućim pitanjem koje kaže šta ja jedem. Nadam se da sam odgovorila. Ako želiš podijeliti s nama jedan tvoj dan kako izgleda, što konzumiraš i zašto baš to, zašto ti paše i slično. Ma naravno, zašto da ne. Šta god vas zanima, što god vam može pomoći. Evo recimo danas, ja sam sad ujutro, negdje oko 7:30, popila sam 8 deci soka u kojem je dominirala cikla. Zašto cikla? Zato što volim ciklu, zato što sam nedavno imala menstruaciju, zato što uvijek u tom dijelu mjeseca kad zapravo imam krvarine nastojim nadoknaditi zapravo dosta sa ciklom i ostalim stvarima koje su mi zgodne. Tako da cikla, mrkva je bila unutra, jabuka, naranđa, džumbir, limun, američki celer, više ne znam sad napamet, uglavnom različite voće i povrće, kombinacija voća i povrća i toga sam popila negdje oko 7-8 deci. I to je to, znači to sad je 10:30. Kad završi odgovornica moram još snimiti neke videe za neke treninge, tamo negdje recimo oko 12-1 sat ću vjerojatno biti gladna i onda nakon toga ću jesti voće. Zašto voće? Zato što mi tako tijelo danas odgovara i paše i uopće se ne opterećujem s tim šta ću za ručak. Znači, ako sam kući, ako je vikend, ako je prilagođeno, ješću voće, ne pojest 5 nečega, nego stvarno pojest veliku količinu voća. Mislim da imam sad trešnje, pa će to danas biti barem jedna dobra kila trešanja koje ću pojesti. Ako ne jedem tako voće, ako se ne ide, popijem najčešće smuti, ali znalački napravljen smuti.
jer vi zapravo u taj smoothie možete, kad ljudi prave, napraviti 100 problema. Zato imate moj program Smoothionica, dakle online tečaj da naučite kako pravi dobre smutije. I imate Iće Smoothie Manija sad ljeto, to nisam stigla najaviti, mislim da će u 7. mjesecu biti 5 dana pijenja samo smutija, novi naravno recepti, Smoothie Manija ljeto, pa ćemo onda sa svim finim ljetnim proizvodima i namirnicama praviti smutije. Ali opet ostaje tečaj kao takav kojeg trebate proći. Zašto su smutiji problem? Zato što ljudi tamo strpaju sve živo unutra i onda, kako da kažem, te neke namirnice budu problematične. Ovo što je pitala Antonija za kombiniranje. Jer ako vi ovako to žvačate, drugačija je vaša probava. Ne možete vi to do te razine ni sažvakat. Najčešće brzo jedemo, trpamo u sebe i onak ne možeš ti ni sažvakat do te neke mikroskopske razine. Dok blender sve smelje i hrana je već polupripremljena. I na taj način puno dostupniji su nutrijenti, što je super, ali s druge strane, ako ste smrdali 100 gluposti unutra, to je loše. Ljudi često stave i banane, i datulje, budu onak, taj smoothie bude 1500 kalorija, ljudi nisu ni svjesni. Orašide utrpaju, more masnoća unutra, hrpa namirnica i onda to naravno tijelu bude problem. A jako su dostupne, jer ste to dobro zblendali, tako da zapravo brže idu u probavu, tijelo nema toliko posla oko toga i onda bude nadutosti i problema. Tako da popijem znalački smoothie, da se vratim, i to ne popijem čašu, znači popio sam smoothie, ja popijem litru i pol smoothija, shvaćate, za ručak. Tako da to je zaista količina poprilična. I onda nakon toga poslije podne, kako kad bude, ako mi je idealan dan, da recimo oko 5 bi još nešto jela, što znači veliku salatu, dakle to je stvarno ogromna, kad kažem veliku, mislim na ovako veliku, ogromnu zdjelu salate, u kojoj sve moguće sezonsko zapravo povrće natrpam unutra. Recimo, evo jučer baš smo imali salatu tako veliku, bila je velika kristal salata. Stavila sam unutra matovilac, rajčicu, znači svježu, paprika je bila crvena koja je prepuna C vitamina, bila je rajčica, gore sam to posipala sa mojim ovim sirovim parmezanom, ne kupovnim, nego baš koji ja pravim, kao kakti parmezan. Zatim sam gore stavila korabice sam nasjeckala, mrkvice sam nasjeckala, tikvica je bila, mladi luk, znači to je obilje, stvarno obilje svog mogućeg povrća koje se smulja. U tu salatu ponekad još stavim proklijali slanutak, kao što sam rekla sad, recimo tu, zbog toga što to zaista sve što je proklijalo je vrhunska namirnica. Stavim u to jedan kuhani grah čisti, ponekad stavim prosor recimo skuhani. Znači u tu salatu umješam još nešto. Pravila sam neke svoje, prije 2 dana došle mi prijateljice, pa sam pravila veganske kobasice, pa sam to recimo narezala u tu salatu, onako smrvila kao da da neki dodatni okus. I onda tu salatu preljavam s nekim velikim dresingom kojeg sam napravila od opet nekog povrća i masnoća. I to se zove mix and match. Znači, s jedne strane dobijem obilje nutrijenata, jer morate imati salatu dovoljno veliku da ju morate jesti bar pola sata. Znači, ne ono s djelička, nego to je obrok salata. Žvakati ju, biti svjesni, prisutni, zahvalni, osjetiti te okuse. Znači, baš zaista biti sretni zbog te hrane, da bude 3H food, happy, healthy i hedonik, i zdravo i sretno i hedonistički. I onda zapravo nakon toga, dakle, tu salatu predajem s tim dresingom koji je kalorijski gust. Znači, salata je kalorijski malo, ali nutritivno bogata. To je ono što nam svima fali. Dok je taj dressing, odnosno preljev, kalorijski nabijen, zato što ima masnoća unutra puno, a zapravo nije toliko nutritivno jak kao ta salata. To bi bio idealan dan. Ono što još često radim, recimo, su vrepovi. Napravim si razne vrepove, znači onako kao recimo od lana i ne znam, tikvica i tako dalje, zblendam, osušim u dehidrator, onako kao te podloge, kako da kažem, vrepove. I onda unutra zapravo srolam razno povrće, to mi sin voli. Često radim nekakve umake i onda mi sin, recimo, voli velike listove salate, narezano povrće, spetljati. To sve daje drugačije okuse. Kad imam vremena, kad mi se da radim, ne znam, pice, napravim, ne znam, veganske ćevape, napravim punjene paprike, ono kad je zima, sirove juhe isto često pravim od češnjaka, sirovu juhu od gljiva, jako volim salatu od gljiva, ne znam, šopsku salatu koju napravim samo bez. Znači, to je zaista raznolikost, ali načelno, kad najviše mi paše pit sok, pa smoothie, pa salata, i naravno između opet šta god da mi se onak svidi. Ako ponekad pojedem neke kuglice koje imamo rašide, ovisi kakav mi je dan, koji je dio ciklusa, žene će razumjeti to.
Tako da to je nekakav generalni plan. Ako negdje idem ili ovako ne znam kad ću jest, ponesem si uvijek bananu, ponesem si neko voće. Ako ću, ne znam, duže negdje ostati, onda si ponesem posudicu, ne znam, borovnice. Znači uvijek imam neku hranu pored sebe jer si ne dozvoljavam zapravo da budem naglo gladna. Onda je to problem. Ali uvijek započinjem dan sa sokom. Bila sam jednom na putu na kojem evo nisam mogla jesti sok ujutro, ali nije bilo soka, možda neke cure i dečki koji su tu znaju o čem pričam. Tako da evo na tom zapravo festivalu bilo je ujutro voćna salata, da sam ja jela tu voćnu salatu, zaista puno, 2-3 izdjelice voćne salate i bilo je prokrealih klica od suncokreta i leće, pa sam si to stavila po toj salati često i nekakav proso kaša. Eto, pa sam si to iskombinirala. Tamo je bio intermittent fasting, pa onda kasnije opet večera na koju sam jela salate. Znači, idealno je jesti voće tijekom prije podneva, popodneva, ranog i tako dalje, a kasnije se prebaciti na povrće. U velikoj količini, što znači da ne stavim ciklu u sok i mrkvu u sok. Dakle, stavim, ali u nekoj većoj količini. Dakle, to je to. Kako mijenjate svoju prehranu? Kako vam raste ta svjesnost? Jednostavno vam se potrebe tijela mijenjaju. Ja znam kad sam prvi put slušala doktora Rika, od kojeg sam učila, kad je on rekao što jede tijekom dana, ja sam si mislila, Bože dragi, pa di je to uživanje, samo se patiš, sad pojede cvjetaču, sad pojede 10 breski, to je meni sve bilo glupo. Ali rugala se sova sjenici, zaista vremenom shvatiš, aha, to mi jednostavno ne treba, to me sad tijelo traži. Ja sad osjećam recimo u stomaku, to nije glad, to je neka zdrava praznina, ja bih rekla. Znači, znam da sam dobro, osjećam se savršeno, tu sama pričam, pribrana sam, znači sve je super. Da bi mogla nešto jest, mogu, ali ne moram. Znači, taman sam, daš si tijelu malo odmora od hrane. Da biste uopće znali koja vam kombinacija paše, šta biste trebali, treba vremena. Mnogi ljudi postanu vegani i onda postanu junk vegani i to je ok za neki period da jedete puno tofua, ne znam, seitana, tih umjetnih kobasica za kupiti, umjetnih tih šta već ima pica, sireva, zamjena za sireve, zamjena za mlijeko, zamjena za vrhnje, zamjena za sve živo, industrija našla zamjenu. To je sve otrov, razumijete, to je sve kemija i ok za neki period u kojem vam to treba, fali, tješi vas, ako vam to omogućuje da to nešto pojedete, pa stavite to. Ne znam, moj dragi, puno soli, uvijek te salate, soli. Pa bolje da pojede ogromnu salatu sa hrpom soli, nego da pojede, ne znam, buncek, razumijete? Znači, hoću reći, poanta je šta je bolji izbor nego neki prethodni. Tako da ja u te salate potrpavam često tako nešto kuhano, zato što to je taj dio koji nije sirovo u mojoj prehrani. I često si pravim recimo namaz od prosa kao proso maslac, tako da dodam još dodatno malo proteina. Od leće namaze isto pravim razne kreme. Ili recimo šta još često jedemo, napravim, recimo naležem korabicu, to je vrlo često, to sam neki dan prijateljica napravila za večeru, veliku korabicu naležem na krugove, to glumi kao kruhiće, neke namaze, onda humusiće razne gore stavim od kuhanog nečega i onda slažemo hrpu povrća, to bude jako kreativno, neke te salamice koje pravim šta god, znači to budu kao neki sendviči, listove salate, matovilca i evo recimo to jedemo. Znači, da biste promijenili prehranu, morate se polako početi micati od tog koncepta doručak. Šta ćemo ručat, Znači, jedeš to što ti se jede u tom trenu, pokušaš jesti samo voće, oslobodiš se te forme, ručka, nedeljni ručak. Zato su moje odgovornice nedeljom, da vidite da ja ne kuham. Znači, kužite, to je jednostavno poješću trešnje i to je taka prekrasna božanska sveta hrana koju ću očistiti sa zeoteksomozonatorom, prijat Bogu i najeste trešanja. Jednostavno, ne treba biti muke oko toga, ne treba biti šta ćemo sad. Ali u startu kad mijenjate, onda naravno trebate imati neki plan jer morate imati puno voća i povrća u kući i fale vam taki neki umami okusi koji će vas podsjećati na ovu industrijsku hranu. Eto, tako da to je sve stvar prijelaza. Jasminka piše što mislite o rot kapima za detoksikaciju, kapi pod jezik 2 puta dnevno. Jasminka, stvarno ne znam što su rot kapi, nikad čula, tako da mogu se zapisati pa ću ti onda provjeriti.
Jutro smiju li Zeotex konzumirati mala djeca? 2 godine, pita Inga. Ja ne vidim zašto ne bi smjeli konzumirati, dakle to je mineral kojeg vjerojatno smiju. Inga, ako nisi sigurna, savjetujem da se javiš na, mislim da je info@mevex.eu, tako nekako ide e-mail. Najbolje da njih tamo baš u firmu pitaš konkretno, ali ako smiju, znači i mali štenci i životinje, i ako misli s njima, ne vidim razloga zašto djeca ne bi to trebala. Djeca i imaju zapravo hrpetinu upravo problema s teškim metalima. Mnoge se bolesti vežu dakle sa prevelikom količinom i koncentracijom teških metala u tijelu. Imala sam prilike razgovarati sa zaista poznatim ginekolozima koji su objašnjavali koliko zapravo sam plod kad žena zatrudni preuzima na sebe upravo tu koncentraciju teških metala i da se događaju mnogi spontani pobačaji upravo zbog toga što je tijelo majke toliko toksificirano svim ovim stvarima koje unosimo, plus naravno alkohol, pušenje, sve ostale stvari, ali da to i ne radite, svejedno je toliko toksificirano da plod jednostavno kao spuži za to upija i da ga ti toksini doslovce ubiju. Tako da, evo, logika mi nalaže da zašto da ne, ali provjeri. Daniela pita koliko grama je ta žličica. Aha, pa sad stvarno ne znam koliko je to grama, nisam nikad provjeravala, ali to je, možda možemo usporediti Daniela sa nekom drugom, samo da vidim da li to negdje piše. Pa baš i ne piše, ali evo ono što mogu napraviti da recimo s nekom standardnom žličicom to premjerimo pa da vidimo Zeotexa koliko to ispadne. Evo, znači ova jedna ću staviti tu ovu normalnu, klasično, sam da mi ne pada. A evo, to je znači jedna puna žličica ovako praha, znači ako je jedna 5 grama, ne znam samo koliko bi to moglo biti, trebalo je promjeriti, ali evo, nadam se pomogla da je to ok. Znači jedna tako žličica praha. Sad sam se tu sva sprašila sam cijeli element. Dobro, šta ste mi još pitali da vidimo koliko dugo se može piti. Zeolit se može piti stalno, to nije nešto što pijete samo nekad. Znači jedna žličica na dan je čisto ono prevencije radi, a ukoliko imate neke druge zdravstvene probleme, onda i više. Ali morate paziti koji zeolit pijete, to što stvarno, znači, postoje propisi i norme. Ovaj konkretno nije dobio još dozvolu za oralnu primjenu, ali zapravo ju ima u drugim državama, tako da morate jednostavno samo se raspitati kojeg zeolita koliko piti. Možete ga uzimati stalno. Ne vidim razlog što ne bi se to mogli stalno piti i uzimati, jel? Amra kaže dobar dan. Dobar dan. Ako od isljenog slanutka napravimo humus, hoćemo li imati naletost u stomaku? Pa ovako, znači ako ovisi koliko ga klijaš sanja, ako je on islijal ovako malo, kao sad ovdje što vidiš, što je moj tek krenio, jer to je tek od jučer zapravo, onda vjerojatno hoćeš, zato što, mislim, isto kao ako te inače slanutak nadima hoće. Ovo je još slična struktura kao prije, samo se život pokrenio. Ako ga pustiš da još malo proklija, kad on već lagano počinje biti biljkica ponovo, onda vjerojatno se njegova zaista cijela struktura mijenja. Eto, o tome se radi. Ali ja zaista nemam problem s tim nadutostima. Tako da oko slanutka, ne znam, trebate ga, ako se čisti, ako se namoči, onda je to. Često puta ljudi tako misle da neke stvari uzrokuju nadutost, samo nisu dobro očišćene. Primjer toga je evo baš sad radim program za mlijeka. Još malo pa je gotovo, ovo je jedno od, mislim, javno priznam da je ovo sa mlijekom što pripremam zapravo ne jedna od, nego sigurno najiscrpnija stvar. Ništa mi toliko vremena nije do sada uzelo kao s mlijekom, jer sam pripremila stvarno i posebne recepte i tu edukaciju, bit će uskoro webinar. Uglavnom, ta industrija mlijeka je stvarno jedna od žešćih prevara koji su nam ufurali u modernom dobu i uopće nije bilo jednostavno raskrinkat zapravo te sve njihove ideje, fore i prevare. Tako da je uzelo puno vremena. Što sam htjela reći, najčešće ljudi recimo, ne znam, prave mlijeko od badema, onda kažu joj meni badem i nadutost. Onda kad ih namoče dan ranije adekvatno i kad ih ozoniraju ili stavljaju Zeotex ili šta već, onda više nema nadutosti. Tako da isto i alergije. Mnoge mame mi kažu dijete ne smije kikiriki, ona dobije neku alergiju, nešto mu smeta. I onda ja kažem, dobro, probajte sad kad budete očistili namirnice namočiti, očistiti, pa ćete onda vidjeti da li će biti nešto. Probajte naravno s malom količinom, samo da vidite. Znači nekad jednostavno baš je neki sastojak, a ponekad se samo radi o toksinima koji smetaju. Tako da evo, treba to malo
provjeriti, treba se malo s tim poigrati. Načelno sve namirnice kad proklijaju, one su skroz drugačije strukture. Znači, ako je nešto što je baš ono mast, ne znam, suncokretova sjemenka je ono full masna, ali kad proklija, kad baš onako bude već mikroklica, onda zapravo njena struktura je skroz drugačija. To je biljka. Biljka koja u sebi ima i do 100 puta više nutrijenata nego ona početna stvar koju ste klijali. Tako da, evo, što nekako dalje vrijeme ide, to smatram vidim koliko je edukacija bitna. Nema ništa nego do toga da se educiramo i to je to. Kaže Sanja, sok, smoothie, salata savršeno. Ja tako jedem od detox programa. Bravo Sanja. Jako sam sretna ako između ogladnim jedem bademe najčešće. Bravo Sanja. Evo, bademe super, samo nemoj pojesti ogromne količine. Jer to su opet masnoće, tako da bolje pripremite si, ne znam, za grickat, mrkvicu, korabicu, znači nekako tako povrće. Mi volimo nešto rukom grabiti, jel? Meni često kad dođu prijatelji narežemo onako na žulije, na tanke, one štapiće povrće i stvarno to tak svi sjede i grickaju, umaču umake i to bude stvarno fino. Onak imitira neke nezdrave grickalice, zapravo bude jako fino, jel? Tako da, eto. Banana, kiwi, avokado, sve ide sa korom uz elitozonator, hoće li biti program sa salatama, pita Marina. Bananu ne čistim, dakle bananu ne ozoniram i ne stavljam tu, ako čistim onda ju ogulim, zato što s tom korom nema smisla, znači to je toliko debela kora da to nema šanse. Kiwi, avokado sa korom, znači kiwi bolje ga je oguliti, iako može i sa korom, a avokado stavljam sa korom, tako to je to, eto. Hoće li biti program sa salatama? Znate što sam mislila napraviti? Evo sad nisam o tome još javno govorila, ali vođena nekakvim programima koje sam i sama prošla, idejama i zapravo svim savjetovanjima koje sam odradila s ljudima, to je stvarno hrpetina toga u zadnjih godina, shvaćam da trebam napraviti jedan cjelokupni program. Znači, bit će program za mlijeko, bit će smoothie, bit će vjerojatno program sa salatama i sa klicanjima i tako dalje, ali ono što ja mislim da treba biti školovanje. Jer drugog načina nema. Znači, ja imam jedan prijedlog, a to je da napravim školovanje doslovce, koje bi trajalo, ne znam, prilike 9-10 mjeseci, gdje bi od A do Ž prošli sve oko hrane, gdje biste vi onda naučili jednom za svagda, za cijeli svoj život, šta treba. To bi bili i sokovi, i smoothie, i kombiniranja hrane, i klijanje, i ne znam, salate, i zadaci koje biste imali. Znači, zaista jedna škola doslovce sa zadacima, čitanja etiketa. Znači, zapravo sve što ja znam, manje više bi strpalo jedno cjelovito školovanje. Jer sve su te informacije super i vi zapravo poberete neke informacije i dobijete, to je sve super i čovjek se mijenja malo pomalo. Ali za one koji su stvarno spremni družiti se sam, svaki tjedan bismo imali druženje. Znači, to je bilo baš intenzivno, vrlo intenzivno školovanje sa vrlo jasnim zadacima. Šta trebate napraviti kroz tjedan, od zahvalnosti za hranu preko, znači sve, kompletna analiza vašeg tijela i tako dalje. Evo, ne znam kako vam se to čini, ali to bi stvarno bio jedan baš onako VIP program i to je to. I onda sa skupinom ljudi koja stvarno je spremna i hoće raditi da to riješimo jednom za svagda i da nakon toga stvarno onda imate i sve materijale i da imate vođeni program. Imali bismo mrežu na kojoj bismo se stalno mogli čuti, ne Facebook nego neke druge baš programe gdje biste imali moju stalnu podršku i svaki tjedan taj live i druženja i tako. Eto, uglavnom, to je nekakva moja ideja jer ima puno ljudi koji me to pitaju i ima puno čudnih pitanja. Recimo, javila se neki dan gospođa koja je rekla da ona jede sirovo, a njen sin primjerice u školi jede standardnu hranu i ja sam ostala u šoku. Ja kažem, pa zašto pobogu dijete jede standardno ako ti jedeš sirovo? Ona kaže da nije znala da smije dijete jesti sirovo. I tak, mislim, ljudi jednostavno su zaplašeni, ne sudim, jednostavno ljudi više ne znaju šta je dobro, šta nije dobro, kužite. I to se najviše vidi na onim stvarima u koje najviše vjerujemo. Zašto je to problem? Ja ću reći za mlijeko. Znači, zadnjih dana sam puno s ljudima pričala oko te mliječne industrije, zvala sam i razne stručnjake i ovo i ono i ne mogu javno ni reći šta sam sve doživjela. I uglavnom, kad ljudima nešto kažem to za mlijeko, pa zašto ti je sad to bitno? Pa zato što je to jedna od najkonzumiranijih namirnica na svijetu. Zapravo najkonzumiranija namirnica je riža, ako baš pogledate po cijelom svijetu općenito, ali znači govorimo kruh i mlijeko, znači mlijeko je standard prehrane. I šta god ljudima počnete govoriti oko mlijeka, svi imaju ne. A zašto imamo taj ne? Zato što smo toliko puta to čuli.
Moj sin je neki dan došao iz škole, ima divne učiteljice, evo pozdravljam ako gledaju, ali nisu one krive, ali došao je s nekim zadatkom iz škole u kojem je pisalo, sad neću točno znati reći, ali značu reći, napiši zašto je mlijeko zdravo za tvoj organizam. Znači, ne samo da uče u školi o tome, nego imaju i na testu i ne piše ono što mlijeko čini tvom organizmu ili zašto ljudi piju mlijeko ili ko daje mlijeko, ono krava ili ne znam šta, nego pišu zašto je, znači već implementirali da je zdravo. I od malih nogu to se radi. Moja shvaćanja oko tih industrijskih prevara su se zaista potvrdila jednog lijepog dana kad sam bila u Briselu. Kad sam vodila studente sa kolegija Europske unije tamo da vidimo kako funkcionira parlament, komisija i te ostale institucije. I taj dan bili smo u parlamentu, oni koji znaju gdje je parlament u Briselu znaju da ima taj Mickey Mouse kafić gore. I tamo su zapravo bili lobisti. Znači, lobisti industrije nisu neke teorije zavjera, nisu neke skrivene fore, postoje ljudi koji su najnormalniji akreditirani lobisti. I oni imaju svoju iskaznicu na kojoj piše lobist, kao što smo imali vizitor, posjetitelj, tako su oni imali da su oni lobist, razumijete? I što oni rade? Pa lobiraju za tu određenu industriju. Najjača industrija na svijetu zapravo su mliječna i mesna industrija i farmaceutska. Ali mliječne i mesne u tim lobijima su daleko neprikoslovene. Znači, primaju enormne subvencije za to. Ušli su u škole, ušli su u programe i isprali su na mozak sa tim svim stvarima. Zato danas imate hrpetin ljudi koji imaju osteoporozu, žena koje su u menopauzi, kojima prijete zapravo, koje su hormonalnim promjenama, kojima je osteoporoza stvar koja ona ide ruku pod ruku zapravo s tim promjenama i onda piju puno mlijeka da bi izbjegli osteoporozu zbog kalcija. Već mi dovoljno dugo neki koji se tu pratite da znate da ću vam ja sad reći da mlijeko uzrokuje osteoporozu. Znači, to je sve obrnuto. Taj kalcij zapravo iz tog mlijeka ne može napraviti ništa nego nam šteti. Tako ljudi, dobiju anemiju zbog mlijeka, dobiju hrpetine zdravstvenih izom. Znači, mlijeko ima jako puno masnoća u sebi koje su nama neprirodne. I to mlijeko od te krave služi da to tele naraste u roku od par mjeseci. Ogromno, razumijete? Ne da mi ljudi narastemo oko tele veliki. Mi imamo puno duži period rasta. Tako da sve je to izokrenuto, ali jako je teško to ljudima probiti i baš me sad zanima kako će to sa mlijekom proći, jer to je stvarno baš sam zadala tamo gdje ne treba, kužite, u suštinu onoga što svi vjeruju, a to je da svaki dan čaša mlijeka nam treba. Mi smo jedini sisavci na planeti koji pijemo mlijeko od druge vrste i jedini koji ga pijemo nakon što prestanemo sisati svoju majku. Znači, mi smo baš očito jako pametni. A šta je ta industrija napravila, bolje da vam ne pričam, od etičkih pitanja, od krava, dakle na koji se način to uzgaja, pa onda te sa silna mlijeka, mlijeko bez laktoze u trgovini. To mi je puno pitanja došlo vezano uz to. Ljudi me to vrlo često pitaju da li je mlijeko bez laktoze zdravo. Mlijeko bez laktoze nije mlijeko bez laktoze, nego je mlijeko bez laktoze samo mlijeko koje ima laktazu, odnosno enzim koji razgrađuje laktozu. Znači, vrlo je jednostavno. Dakle, ja ne znam kako to može proći, mislim, može zakonski to sve prođe, oni tako to naštimaju, ali dakle, mlijeko bez laktoze ima laktozu, samo što ljudima kojima to smeta, nemaju laktaze, odnosno enzima koji razgrađuje taj mliječni šećer laktozu i zato imate problem nadutosti i 100 drugih čudesa. Tako da u tom mlijeku su dodali taj enzim, pošto ga vi nemate u tijelu i onda vam bude dobro. A zašto ga nemate u tijelu? Zato što ga prirodno gubite kroz vrijeme, zato što vam ne treba, jer se smatra da imate period kad dojite i kad sižete svoju mamu i nakon toga vam to više ne treba i tijelo to jednostavno prestane proizvoditi. Ali mi nastavimo piti mlijeko od drugih sisavaca, to uzrokuje brojne probleme. Tako da, zaista je kompleksno ljudima razbijati te mitove, razumijete? I neko se otvori, neko je spreman čuti, neko nije. Problem je što cijeli život slušamo suprotno. I ako vi cijeli život slušate da je XY namirnica dobra za vas i to ste učili od škole, autoritetima, to je opće prihvaćeno, ide u sve žive druge proizvode ta namirnica, onda dođe neko i kaže to nije tako. Pa naravno da vam to zvuči ludo, kao da ja kažem ovo je plavo. Znači, ne možete prihvatiti i zna se zašto. U mozgu se javlja takozvana kognitivna disonanca, odbijanje. Znači, kažeš ne može to biti, to nije istina, ovo što sad ova priča, jer je to predaleko od moje istine. Znači, predaleko od onoga u što ja vjerujem.
I treba vrijeme. I zato ja imam webinare na kojima onda kroz sat, dva objasnim neke detalje. Nakon toga imam edukacije i svi vi koji ste na programima mojim bili, bilo smoothija, bilo detoksa, bilo ste gledali startup, nebitno je. Znate da ja uvijek dam ljudima teoriju, zato što bez toga nema smisla. Jednostavno samo prođu informacije. I zato mi je došla ideja da napravim taj jedan višemjesečni program u kojem bismo stvarno išli redom, od toksina, od ovoga, sve teme, cijeli koncept već sam neki dan napravila, gdje bismo stvarno tjedan po tjedan išli i mijenjali te navike. I onda nakon toga više nemate dvojbi i kroz mjesece to polako promijenite. Podupirat ste zapravo zajednici i to skroz mijenja situaciju. Treba vrijeme da jednostavno izbacimo na te neke misaone procese i ideje koje smo dobili kroz vrijeme. Jer nas od malih nogu uče u neke stvari. Eto, zato mislim da je to proces. Nije lako to preklikati. Neki dan sa studentima nešto spomenula oko hrane dok je trajala još nastava i kolegica je baš napisala u nekom osvrtu jedna da ona konta da je to što ja pričam o hrani onak zanimljivo i da vjerojatno je tako, ali, pazite, 20 godina cura ima, ali da dokle god se ne razboli ne planira mijenjati svoju hranu. I to je stav, rekla sam vam zadnji put, to je 70% ljudi tako razmišlja i to je nešto što ne možemo izbjeći jednostavno. Mene srce para kad mlado dijete imalo je priliku čuti, vibraju je to, ali dok se ne razboli neće ništa promijeniti. Ali evo, barem se planira promijeniti nakon što se razboli. Dok imam, naravno, evo baš neki dan imali su razgovore s nekim ljudima gdje su također bolesni i nažalost ima tih tumora, rakova, danas čitava epidemija i ljudi se nisu spremni promijeniti. To je okej. Znači, znaju, ne žele se odreći ovoga, onoga, kaže, znam da bi to pomoglo, ja to neću i to je apsolutno okej. I ne treba se oko toga smarati, ali teško je ljudima koji znaju u kući neke druge stvari, koje razumiju moć naših misli, moć svega, teško je to funkcionirati i prihvatiti. Nakon moje zadnje odgovornice kojima sam tamo bila rekla, ako se sjećate, da što ako ne zaslužujem zdravu hranu i to je taj dio, znači mi sami sebi to ne dozvoljavamo. I javi nam se i ego u kontekstu, jedeš to šta jedeš, šta će sad neko meni tu govoriti oko prehrane? Taka sam i sama bila, ne bi nikad, stara ja ne bi nikad upisala moje programe, zato što šta značeš ti nego kak se muti smuti. Mislim, glupo se staviš 5 namirnica u blender i bok, svačate. Mislim, ja ne bi to prije, zaista, i zbog ega, zbog navika, zbog ne znam šta jedem, ko da sad nisam nutricionist, pojedem šta hoću, zdrava sam, dobro izgledam i furaj. Ali zapravo toga toliko ima i industrija je upala svoje prste do te mjere da mi moramo napraviti nešto sami. Nema drugog načina nego da se educirate. Moja želja iz budućnosti je da se ove stvari o kojima ja pričam uče u školi. Jer kad bi djeca imala domaćinstvo, kad bi djeca sama pravila smutije, kad bi djeca pravila te sokove, uzgajala to voće, vidjela gdje ta jabuka raste, na drvetu ili u zemlji, gdje raste mrkva na drvetu ili u zemlji, kad bi se malo povezali s prirodom, kad bi onda sami te salate sjeckali, pravili, jeli, učili o tome, natjecali se ko će pojesti više, blendali te svoje, umakiće, pravili svoje čokolade, klijali, pa djeca vole klijat, zato smo klijali. Svako je nešto u osnovnoj školi, klijali smo grah ili šta djeca proklijaju pa kao nastane život. Znači, kad bi se više povezali s tom hranom, bila bi situacija skroz drugačija. Zato je neka moja želja iz budućnosti da ovo o čem ja pričam dođe u škole, jer to je jedini način da mi promijenimo neke stvari. Drugi je način da mi u nekoj već kasnijoj dobi zapravo budemo dovoljno otvorenog uma. Kako se kaže, treba biti otvoren za sve i vezan za ništa. I da zapravo na taj način sami se educiramo s ljudima za koje smatramo da nas nešto pametno mogu naučiti, da vidimo učinke. Eto, to nema drugog načina. Tako da, evo, još ću vidjeti da će to školovanje ići na jesen ili neće, ali moram još napraviti i upite, istraživanje i svašta nešto još to posložiti da bude stvarno detaljno, jer to je zaista, ljudi moraju upisati oni koji su stvarno spremni na takve promjene. Što ne znači da trebate izaći kao vegan iz tog programa i ne znam nija šta, nego da ćete napraviti neke pomake u svojoj hrani, imati znanje i podršku. Mislim da je to ključno. Jel? Tako da se fokusiram raditi sajte s ljudima koji to baš i žele. Koji su osjetili potrebu da nauče još kako dugoročno to sve skupa napraviti da bude održivo.
Evo, hvala vam na srčekima, valjda vam se sviđa vam se ideja za moj program, slobodno ako imate neke ideje napišite, program bi imao neku strukturu koja je unaprijed određena naravno, ali ta škola zapravo imala bi svoj, kako se kaže, silabus, imala bi svoj kurikulum, ali bi naravno bilo je podložno promjenama, odnosno naravno da bih ja to onda još i prilagodila putem iako već znam, mislim kroz vrijeme manje više znam što ljudi najviše žulja i znam što im treba, tako da već otprilike imam to pokriveno, ali evo za svaki slučaj uvijek je dobro poslušati ono što vi zapravo govorite. Netko je još pitao nešto, da Maja pita da li nakon ozoniranja isperem namirnice vodom. Da, znači nakon što ozoniram namirnice ili stavim u Zeotex, obavezno isperem, zato što u toj vodi zapravo se još svašta nešto sadrži, tako da stavim u sito, ako su to neke sada konopine sjemenkice ili tako nešto, onda isperem. Ili pogotovo ako je zelena salata, recimo za nju imamo Tupperware, onaj spinning chef, kak se to zove, vrtilicu za sušenje, onda još nasipam vode, dobro ovako protresem i onda još isperem i onda osušim tu salatu i to je to. Tako da evo to koristim kao za sušenje ili kroz cjedilo samo stvari. Od ovih konopljenih sjemenki koje se tu vidio nasrćam mlijeko, jer mlijeko se može praviti od svačega, ne samo od badema, nije samo badem i kokos i šta on ima za kupiti, soja, riža i lješnjak, to je daleko od istine. Mi ćemo na mom programu praviti mlijeko i od jagoda i banane i mlijeko od slanutka i prosa i mlijeko od maka i mlijeko od, ne znam, svačega nešto što prije nikad niste ni čuli, da se može praviti mlijeko, da se malo maknemo od tih standarda kao mora biti to i to. I također svako to mlijeko ima neke svoje benefite, dobrobiti, koristi, udjele masnoća, a ova industrija je industrija. Krenite malo napitak ne smije se ni zvati mlijeko od badema, by the way, nego napitak od badema, jer zakonski mlijeko i mliječni proizvod smiju biti samo oni koji imaju preko 50% zapravo mliječne tvari u sebi. Tako da ovo je napitak od badema, ali ja sam ih nazvala zove se zdrava biljna mlijeka će biti program, zdrava biljna mlijeka pod navodnicima. Zato što i tamo ćemo naravno opet šta raditi, prvo edukaciju, prvo ćemo objasniti šta je industrija napravila, zašto je napravila, šta rade lobby, šta radi etička pitanja, zašto u trgovini imate mlijeka, milijardu verzija, svježe, trajno, polutrajno, obrano, neobrano, voljko masti bez laktoze, sa čokoladom, sa kalcijem, vitaminom 3 obogaćeno, B12, znači to je čudo, voda s kolagenom otprilike, znači to je zaista strašno, tako da želim detaljno to sve ljudima pojasniti i onda im dati jednu knjižicu i vide kako napraviti ta svoja mlijeka i zauvijek se riješiti stvari, pogotovo ženama koje su u promjenama. Mislim da je to baš jako važno. Jadranka kaže super ideja za školu, podržavam. Eto Jadranka, hvala puno. Ako imate još neko pitanje, pitajte. Evo, taman je prošlo sat vremena, razjasnili smo Zeotex, svašta nešto smo razjasnili i eto. Amra kaže, ja sam specijalista nutricionizma i prijavljujem se za školu. Kad meni treba, onda sam sigurna da treba svakome. Sretno, Aneta u realizaciji. Amra, hvala puno, ne znam što bih rekla, evo stvarno hvala od srca. Amra je jedna divna osoba koja toliko toga puno zna i baš mi je drago da evo već imam polaznika, nisam program ni objavila. I to je stvarno znak povjerenja. I ima dosta ljudi u grupi, puno ljudi me prati kroz vrijeme i zato što je najveća kruna rada, upravo to što je Amra sad napisala, baš me neki dan to netko je pitao kao pa hoće ti to nešto ići, ma mislim ići ili ne ići, pa nije to sad da se bavim, nisam marketinška agencija da ide ili ne ide. Poanta je u tome da sam ja rekla da je najveća hvala za sve što radiš je kad nešto kažem, upišete ponudim neki program. Nisam još ni objavila šta ljudi se prijavi, to se hrpa njih prijavi. I onda mi dođu, kad radim evaluaciju, uvijek radim ta neka mišljenja da poboljšam program, ljudi pišu ono što god da ti objaviš, ja upisujem jer ti vjerujem. Evo. I to je valjda nekako vrhunac, valjda osobnog rasta, razvoja i zadovoljstva mog, kad ljudi na majke mi nešto upišu, zato što znaju kako radim, da će biti detaljno, da će biti stvarno, da ću dati sve od sebe. Eto, tako da, naravno uvijek vraćam novac, iako nikad nikom nisam vratila novac, jer niko nikad nije tražio povrat. Ali da neko traži, Bože dragi, vratilo bi bez objašnjenja, bez pogovora, svako ima pravo na svoje mišljenje, biti nezadovoljan s nečim. Ali evo,
nekako najveća nagrada je kad ti ljudi vjeruju, kako da kažem, bjanko povjerenje. Tako da, Amra, pozdrav Sarajevu i hvala ti na bjanko povjerenju. Bit će mi stvarno drago da evo, još jedan dodatni poticaj da preko ljeta to sve lijepo složim i da tamo negdje, mislim da bi mogli smo negdje u 9. mjesecu, krajem 9. možda i u 10. negdje da krene škola. Tako da, eto, Institut za sreću objavljuje školovanje. Jer mislim da je to put. Sve drugo je trč, pa nešto napravim što ima učinaka, ali nema toliko potpunih. Eto, dragi ljudi, hvala vam puno što ste bili sa mnom i ove nedjelje. Vidimo se za 2 tjedna. Imamo onda odgovornice cijelo ljeto. Nemojte zaboraviti na Zeotex i na Vitaline ozonator. Imate sve u mojoj grupi. Naručite si jedno, drugo, oboje kako hoćete. Ovaj mjesec su na popustima. Tako da je šteta to ne iskoristiti jer isplati se naravno uvijek kupiti nešto kad je na popustu. Tako da je ozonator i Anita Gift je kod, a Zeotex je sam po sebi na popustu. Automatski vam se obračuna kad ga stavite u košaricu na web shopu. Eto ga. Puno vas volim, vidimo se za 2 tjedna. Budite u mojoj grupi, pratite novosti i vidimo se i na webinaru sa mlijekom. Pozdrav svima!